kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta nga itilakad mo, Luis, anak ka? Good news, nanang. Kaya't ka di asawon day ta, ama ka-abroad ka maglaangan. Nanang, matungpalan na kita rapaap tayo. Ay na, congratulations, anak ka. Maka-abroad ka maglaangan. Ay, magagaranak launa yun, ama kaigam itidakkel agatad. Ay nawaw, saan nga imposible day ta ita, nanang. Iti kabita na panahon, mapasamak day ta. Di kasla akto mo doon yan, ano ko? Ay wana, dakkel ti sweldo ka dyan, nanang. Di mo liplipatan ti mangipaw ikanyak, ah. Wen, awan pagdanaga niyaw. Tano maalak ti umuna asweldo. Ipauit ko adagos kada kayo, nanang. Agabrod ka magayaman. Di mo pa impakpakaam mo kanyak ang nag-apply ka magayam. Isumot lagayam akanayon ka abisi. Wen ta iso ko mati isurpresak para ken ka, bakit? Ay nawaw, sorpresa mat nga ibagbagam. Ti kunam, insikrito yo kininanang, tamo yo asa anak nga umanugot iti kasta a plano yo. Ne, saan apod no tayo ta? Talaga lang akayat ka surpresaan. Para mutlaan ka na tayo ti kastungar aramidag. Para kada tayo, wano? Para iti arapa ap yung agina. Unay ka matan, bakit? Siyempre, para iti masakbayan ti pamilyata, ah. Siguraduam laang apod mo day tang ibagbagam. Un ka di. Awan rumba nga pagdanagam. Flight ni Luis ita. San nyo nga intulot iti airport, dani ka anak ka? Ninanang ti makaam mo amang itulot kang kuana, tatang. Isuda ti nagkuyog ang nagpa-Manila. Sa bagay ah. Kaasilan, dagiti ubing amabannog iti biyahe no sumurot kayaw. Day nga rod, tatang. Di bali taplano damot nga rod kininanang na ti kasjay. Anyat kayat mo asawan. Jak amo ti may papan iti plano da nga agabrod, tatang. Ti kayat mo asawan, insikrito da. Day tatipudno, tatang. Sa dala imbaga kanyak, idi umadani ti flight ni Luis. No daduma kat kasla ni nanang matan ti asawa na. Si kakit di mo't anak ka. Pudno mo, tatang. Isuda adwa ti agplan-plano. Ay nawaw, agkalma ka kanila ang anak ka. No amirisem anaimbag. Para mutlaang iti pamilyayo, ti panagabrod nila kay Mau. Saan tayo asigurado, tatang? Kaano nga agsweldo kayo, aya? Intun umay alawas pa, nanang. Ay nawaw, mabayag pa'y gayam. Apay ka di, aya. Nalipatam ka day ti kasangay ti putot mo. Kasangay na inton Sabado. Ayuwanan niya. Agselebrar kamay, iso anas kan amang ipawit ka iti kwarta nga aramaten may. Anyat iluto yo, aya, nanang. Addan plano, kwarta laang ti kurang. Bungga day jay, iso anayunam ti ipawit mong tawan. Wen, nanang. Apa man na mahalak ti sweldo. Dagos amang ipauitak kada kayo. Nasaya at mat nga rod no kasta. Di mo liplipatan na, masapul abungga, tapno at damot pakakitaan na anagabrod ka ah. No maipapan iti kasangay ti anak ta, saan mat anas ken abongga lakay. No adda sweldom, ornungan takit day. Madiman di kasta bakit? Maminsan lang iti makatawan nga ag-birthday di anak ta. Saan anasayahat nga imutam? Agselebrar kami latta. Ti kanyak laeng kat oray simple. Basta, itad mo kinanang ti kwarta nga ipawit ko. Tay sunto ti makaam mo amang ibudget. Anya? At damot siguro karbangak amang iplano iti kwarta nagbanlugak.
Kasano ang makaurnong tayo? No tunggal ag sweldo ka kat. bakit? Pangaasim ta di mo man kontrahan ti plano me. Kwarta lang dayta. Masukatan taw. Saan adakas ti aggastos? Ngamnas kan nga agtipid tayo. Ta saan ang mabalin atong palbiag kat agtrabaho ka dita abroad? Umay kayon to ijay balay inton Sabado karay nakaw. Ha? Saan ka di pa'y anaibaga ti manugang ko agay yimaw? May papaniti anya, nana. Ti may papaniti kasangay ti apo ko ka. Adaw ti sagana may. Adda pa'y lechon ha? Lechon? Kano ti naibaga ti gayim ko? Simple lang, nana. Sana mabalin a simple lang ti kasangay ti apo kaw. Nang runa ita, kat adamot ten trabaho ni tatang na ijay abroad. Ay nawaw, umay kayon to Lechon baboy, tigatangan may. Ibagam kadagiti kabalay ma. Okay, nana. Umay kamin to. Oray dagiti karu bayaw. Pakibagam tumulaang kadakwada. Umisim kamit adani ka anak kaw. Kasangay ti anak mau. Ado ti bisita yaw. Ngam na kami suot kakit din dita. Kasano ang makaisam da tao, tatang? Amangan no adda maibagan ni katugangam no makita na ti kastang itsuraam. Ay, dakkel unay ti gastos mi, tatang. Apay, nagdiretso ti kwarta nga impawit nila kay mau. Uwan, tatang. Awan pulos na bati. Taninanang tinangi budget. Imbagam kumakanla kay mo Tauray kagudwalaan ko mati ginastos yaw. Kasano kuma? Kat agpadamat ti kapanunutan da nga agina, tatang. No anya ti kayat da, isumat ti masursurot. Saan matlaang anasaya at no gastador ti may sa tao. Isuda ti pangibagaan nyo iti kasta, tatang. Si kalatan ipakaawat mo ita asawam, bareng malawlawagan ti panunot na anak ko. Nakitak tilangan ni daddy ka ako marim itay. Madlaw ko analiday anak ko. Wen taribo ka numit ti gastos dananang. Ado mo nga mintimakan. Ada pa'y lechon babaw. Plano ka no ti asawa ken katugangan na dayjay. Nay, kunak man no nagsasaritaan da? No ni Mari Dani ka, amuna dayjay ti agtipid. Ti asawa ken katugangan na laang ti gastador nanang. Narigat man ti maadaan iti kabalay akasta. Launay ananang. Saan da makaurnong no tunggal agsweldo ni Luis ket tila adda paggasgastusan da. Nagawid gaya man ni Luis di tabalay maray. Wan mare, nagawid, tadwa atawan mo't asaan ang nagbakasyon. Isumit lagayam nga ado ti tao di tabalayo idilim mabasa. Kasano, kat nagpainom tinalaing nga asawa. Ni kita amangan mo't no inton madamdama ket maibusen ti kwartana. Jak amuan no, adapay iniggaman day di a tao. Ay nawaw, apay ngay, di mo amo ket sikat ti asawa na. Di namat nga rod italak ti sweldo na kanyak mare. Ha? Tapno nawayad akin ni nanang na amangi gastos, kasta ka de? Angum, awan maaramidak ta sweldo na dayjay. No pakibiyangak, ibagan na akwarta na dayjay. At dakarbengan na amang igastos no kaano akayat na. Ay, nagrigaten ayati kasta, mare. Anya nga tano ag-beach tayo, nanang. Ay kumabalin lata mo ta anak ka. Libre ma. Ay nawo, awan parikot dita. At dapay mo't kwartak, nanang. Mala, ag-message sak nga rod iti group chat tayo nga agkakabagyan. Mano ti budget akasapulan, nanang. Depende numano ti mayat asumuraw. Ag-message sak iti group chat tayo. Ta makita numano tayo nga ag-beach. Sige, tapno makapag-jamming tayo mo't laangan. Ay wala, may salang ti biyag tayo. Iso aragrag sakin tayo lata. Agpaisulaw na itanako na ayo, nanang. Sige, pag-andak to, numano ti mapantap na amukmag. Ayun gayam, ipakaamom iti asawam tinagsaritaan ta. Amangan no kontraan namanan. Wen, siyak ti makamukin ni bakit ko. San ang mabalin nga iso ti manglapod iti plano tayo ng ag-beach?
may imbaga ni Danica anak kaw. Ay na, nagistorya manen ananang. Masiksikuran launa yan dayjay agayem ko. Apay kanumanan. Wen ataman no atawan manen tinapalabas. Ngem awan latta tinaipundarda. Mano atawanan nila kay na ijay abroad nanang. Si laki di ti babae. No kasta a klase ti lalaki ti matumpungan da. Nakunayo pa'y nanang. Ngamin, tunggal adda maigaman da akwarta. Saan nga agtal na jay agina, nanang? Gastos da agastos. Inton maibos ag parikot da. Nagrigat ti awan urnong na. Nang runa no adda emergency. Day tamot ti pagdandanagan ti kumarek, nanang. Ang mga nadapay kwartam dito anak ko. Bayadak to no maawat ko ti pensyon ko. Igatang ko kumapay iti bagas ko. Day tangarod mo ti parikot ko, tatang. Apay, awan impawit nila kay mo. Awan, tatang. Day talaang mo't ngamin aggastos ti paglaingan da nga agina. Uray adda iji abroad, kanayon kanu nga ilibre na dagiti kakadwa na ijay. Anya? Manu atawunan nga agtrab-trabaho iji abroad. Ngam aging ga ita, awan pa'y pakakitaan na, tatang. Awan sirbi na nag-abroad, tagdirdirit sumat ti kwarta. No kaya't na di agawid lang ngayon ta sikat agtrabaho. Isot mga sikaso kadagitan nakyaw. Kastamat ti imbagak keng kwa na ide, ngam di na kayat, tatang. Kasano nga ron agprogreso ti biyagyaw. No agwalwal das mat ti asawa kan katugangam. Ay, diyak amon, tatang. Masiksikuраnak launay. Iso aday to'y. Lumuslos siyang da tao. Di mo kinasarita nila kay mo aya. Uray kasaritak, awan denggen na asa uday jay a tao. Wedding anniversary kin ni Luis inton umay abulan. Anya ngay ti planom, Danica. Awan, nanang. Awan planom nga agselebrar. Ay, isupay a paggastusan day ta, nanang. Ay nawaw, oray special nga aldaw yaw. Anya ti plano ni Luis aya, nanang. Agawid ka no? Sigurado nga agawid day jay Agawid, inton kwan, agpainumanan dito'y balay. Apay ka di aya akasta ka. Kontra umag dagiti aramiden may. Gapo tagastador kay launayan, nanang. Ti kwarta masukatan. Ngem ti biag tayaw. May salaeng. Isu nga aginjoy tayo kiday. Saan adakas ti kasta akapanunutan nyo? Ngam adalat ako mamako na alimitasyon, nanang. Di ka man nagpakalaeng si Danica. Nay, nasapa mo ti panagawid mo anak ko. Diyak mo nga agawid kagayam ita. Kapilitan ananang. Kapilitan. Apay, anyat na pasamak. At na napasamak ali-off iti pagtrab-trabahwak. Kat may saak kadagiti na ikat. Oray ni pari Armi. Nag-aawid mo tan di tabalay da. Ay nawaw, kasano nga rudan ti wedding anniversary kin ni bakit mau? At damag kiti kortak dito eh. Manungay, Yung basit lang dito nanang. Awan mo't ngamin ustong urnong ko. kasano nga rudan dayta? Saan ka nga agsublan ijay abroad? Awan mo't sublyak at trabaho ijay. Nasken nga gaplay manen Ay kat agaplay ka manen Pagpanunutak pa yan ay imbag nanang. Mano atawan ang nagtrabaho ak di abroad. Ngam na awan mo't na ipundar ko. Kasla nagbambanugak lang ijay. Gagangay na taaduma ngamin paggastusan tayaw. Apa yan? Di ka matagtagari si ka, Luis. Nagatuti pampanunutak bakit? Kas itian niya? Atuti kwarta na sayang. Nagabrudak ngagpaiso. Ngam awan mo't pakakitaan na. Awan pulos na ipundar ko. Kasano, kat gastador kamot ngamin. Tunggal agsweldo ka. Kanayon mo nga ilibre dagiti katrabahuam iji abroad. Tunggal agawid ka dito'y Pinas. Agpainom ka dito'y balay. Dayta nga road. Ay, awan nagdumaan nyo kininanang. Nalaos ti pa nagbabawik bakit? Idi pa'y asang kaibagak keng kang agtipid tayo. Ngamtangkan ulo kamat. Di ipangag. Uray agbabawi ka ita. Awanen, naladawan, tawan mo't ten trabahom iji abroad. Pagadalam laangan day taan napasamak keng ka. Awan ka di pa'y ti agpamiteng. Awan pa'y kabsat. Nay, apay akas ta ti itsuraam kabsat.
naliday kamay. Uwan tanagaawi dun ti OFW nga anak ko. Ay wan, nasalaw ko ni Luis idi na minsan. Awanon trabaho na ijay abroad. Ay, Mabalin mo't siguro nga agaplay manan. kuma, ngam di na mo't kayat. Agsubli kami manen itisigod panagbiag may nukastoy laeng. Ay nawaw. Ay, awan mo't nga rod na ipundar maray. Awan pa'y urnong na. Manulaeng matinyawid na akwarta na. Pagbayad pa'y iti utang dayjay. Kasta talaga tibiyag, awan permanente maray. Ngam no ada ngamin maiganan nyo a kwarta. Saan anas ken agastusin nyo amen. Sursurwan tayo ti agurnaw para iti masakbayan tayo. Tanarigat ti agbak to zero maray. Anyat imulam iti gardinyo na kaong. Kamatis, tatang. Kada si Milyam. Naka-order akong tatang. Barang matsyambak man ti mayat apresyo. Ay wadlat taa. Sugal mo't laeng taggardain. Sakit na rigat ti trabaho dito. Aganos tayo, tasantay mo't iyanak abak nang. Basol ko mutlang At dalang arudon ti na ito dagundaway kanyak. Tapno mapasayaat ko ti biyag mi. Sinayang ko pa ilang mo't. Kanya nga ita. Back to zero kami manin. Pagadalam tinapasamak baraw. Aggagat ka manay. Kat no dumteng manin day tagundaway. Pangaasa imtadi mo kumamot tin sayangan, anak ko. Anay ko, nagsakit ti pagpakik. Bakit? Anay, Ano sam ah? nagrigat lakit din taggarding. Daytam nga rot ti pinilim. Imbes nga agurnong ka edi naka-abroad ka. Saan taday tamat mangigastos iti kwartam ti impang runam. Bakit? Para iti masakbayan tayo kunam kanyak. Ngam edi naka-abroad ka. Awanan, nalipata mo dagiti sa kanyak. Bidot ko day jay, bakit? Kitama, amangan no inton madamdama kat bisyo matan ti isarunom. Amangan no maliwayam matan tagardin mo. Saan na mapasamak day ta, bakit? Ay na, siguro adwam laeng. Tanuragragsak ti adda iti panunot mo. Awan latam mo. Talaga asaanan nga agprogreso ti biyag tayo. Saanan, bakit? Manipo dita. Ti masakbayan ti pamilyata ti ipangpangrunak. Ay, nawaw! Sursurwan tayo ti agimpen ken agurnong para iti masakbayan. Liklikan tayo ti gastos agastos. Wenno pa nagwaldas iti kwarta. Nang runa no saan met akasapulan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.